Finding the Voice pu yengbiriba kuding pu kurumzari. Hojik akoy Caesar Hospital da akoy gi 1001 Thagatchari gi session sida Thokchom Bindu Palliative Care ki nursing officer oina laibiriba silang sing biduna laire akoy gi hanma mutta da akoy gi show da welcome tawzari. The hambada Bindu gi background introduction kasing tang bibi. I mean Thokchom Bindu Devi. I cannot again. Life from Kono Dagini. Hosina, I found the young Palagalaire. It's an P. Amalare, it's an Pichani Pansure. I tiny thought schooling tore. Aduga nursing Zina under Protesta Warangal district at Tapai. Aduga Caesar Hospital, the Husik Hena. Oh, young Pira Saitara Hinzale. Music ladies. Duga was a palliative care doing a palliative care sister or nursing officer or an island. Palliative care you can know in a sadly. At the nursing said the Mangang at the Gipambira mind out. Adam Carapame. Amoko the Gidum, Pame, Tose and Hiraga, Tonga, Togiven. Don't give any for the mind out. Okay, the palliative care in the Kamina, Chambi. Palliative care is the Buddhi lady. The lady. I do a member palliative care says the class of the Suyare, I do membership oire, Aduga, water didum taba, in a palliative care, Sumana visit home visits at Vazahana water, give me Kanotorga Salhaleva, Adu Satpakan, the Sudum Zatpadum Yare, Aduga Kanotorga. Sarhoina, I let them pump they dum have a palliative care, them setting where the key dum can say, interested them lay have the days man palliative care, they the Kalaga, who's it the palliative care you on lady, Sanatom Bibane. Okay, nice. Duga, Akoy Thagachari segment say, what's it holding it, any hanging bird like people. Palliative care in Manipur, they the Kang the Wayam lady, Adu Kanganing Yams, they the palliative care Zikari, no has a Kangaga. Akoy Tabaks, they the high tire volunteer Mamma, the district Mam, the Loinama Pam, the Loinama Kanotoraga, unit Hanga, palliative care is a vast or a tohaning. Loinama Hanging. Connor could make the Liberiba Naraba Solaba Mam, see the service, don't forget the Makaming. Masigi matang sida koina Thagachari gesi haujarasi ahambada koigi personal space ta Bindu na thagat ningba mi ama yamna dilaram gani khanjai doise ama katang khangat piraga thagat phase koi baba do ina thagat sage koi baba se aina hairaga di dum ya boina dum tawoiba degi akoi ima zina aingon zde da ngang doine chai doine do koi baba zina dum ai side ta dum lai bi doine ba aduga adege ai adana stamla satpada su koi baba je phone tora adi iman mi myam loina phone manak sta loi lak toine kai gino adi koi baba kapata do ba aduga baba zina kapak toine baba kapam nei zum kap toine ba adu mai tora baba zina yamna ai gi damakta hairga di yamna kano tawbi budo adu ba duna baba do ina MC Babagi Ming Nakari Babagi Ming Thokchom Puna Sandra workshop Tawaga Layla from Konoda. Oh, workshop Tawaga workshop Tawaga. Imana Kari Tawu. Ima the housewife. Ima Ming na Thokchom Dhaneshwari Devi. Okay. Ima the housewife way. Okay. Kem Kanoda. Loka Babana Sokwe Gisho saying Biraga Bindu Nesmina Babagi Hibasi Taraga Dinugagani and Tazay. Nugagani, Taraga Dinugagani, Babana Haragani. YouTube the Hangbira Tang Tahan Bio. The Matang Taraka, the Kogi Manipur level, the Nakana Takat Bibagi. Manipur level, the higher they could search essay, Thagatsani, Sarno Pelachiki, the Mota Kalaga. Hak Pambo or Gasumi, Mother Pelachika, Giwari, Madam Saba, had the Pelachika as a carry, no have the Kangan in Bagi, Aduga Sazi, say Yamna, Thagatsani, Manipur, higher they go. Okay. Aduga Akoiki field trip, go get a home visit, field chat Panakodum, the home visit Chatpagi experience, say Sir Jaska, Chatpagi Wari Kitanglivi. Sir Jas,
sarje se patient gai na dum hange do sardi thabak se khara chin manina adum yawbudi ngamda ba aduga sar yaraktraga di patients in hang doine ba sar ka to sar ka si yawaktra ba ina sardi ngasi thabak na tawramnina sangdre de out of session jo dum chatpa dum chathok chasin tawbani na ko ngasi di sangdre sar yawaktra hadi moida nungai ta ba ma de dum leiba aduga sar yawraga chatlaga di mogi feeling me am je sar da lina na ba hona ba da ko sar yawraga di wari be am do ta doine ba patient me am ni mongon wari se li doine ba adu moina nungai ba me am du ubda akhoi ju am nungai ba do oi ha ba moina charges ubda moida pinza ba ma dum leiba adegi sarna patient manakta changaga patient gi phamung du su dum thalauna phammaga adum wari sha doine adum yamna chamba gi kaino se si se yamna patient ga connect tawba power si se yamna koina yengbada yam harauzuba haitare akhoisu aduna sars dai di yenga khoise kari tawbi ai habse yamna learning tawbudo khoida yam tawe haba doido ngai si sha tawbiba duka mathang tarak pada khoi gi global level da nominate global level da orgadi akhoi gi kano da aije Andhra Pradesh Warangal district ta tameba adeda tawrak pakanda akhoi gi kano se principal se koi principal jina koi warden su oeba aduna mana tawbase madam Yasupadam ko oeba ko adu mana tawrak pase madi military training tawrak pane hai aduna akhoi da jam strict oeba do aduga noi mana de hai noi sidagi loiraga sakharkanda kari no do khangakani aina sairiba aina ngangi se noi da kari gino habse khangakani noi je west dustbin oidana ba habdi west oidana ba aina noi je phana na bagda makta hairene na tawraga habse adaleng de madam je ubde am sawninge ba sawninge habdi mana khoi district taw me am je adu sita thula kan da di mana ngangi ba sei jing do kari gino habdo khanga kan yam nushi re hojik thapna leira kan se di yam nushi re adu nai ma globally ma oina kana thaga chaning yam ma ge hojik address ti khangbi ri bra ma je expire oi graba ma expire oi gre khra han oi ra bane ba adu expire oi gre de hai so man expire oi khra ga su man piram ba paktak tu na hoji inspire ora ga le ho yam le ho ba man ngangi ba adale ngai de as madam khalle ba sai yam sai ba ngang se ngang ga le ba adu maina taw mam da adale ngai de yam khalle du se la kan da di magi nushi ba se sum hengala pa dong taw ba yam ngai ma si phong tok pi ba adu di akhoi gi program si hojik laksan bagi matang si rapada last haining by any message last haining be koi palliative care je Manipur de da khangaga mayam sina khangbiraga volunteer su mayam ma tawdo bu thapok mayam leiriba mayam je mayam punna tawminna ba se siam pa me se haining mayam da bindu na message si people si palliative care pu mating pangbiu mating pang ba haibadi volunteer oirakanda khogi naraga leiba mayam si seba tawmina si haibani aduna khoigi listeners singna volunteer oibininga gadi palliative care gi Facebook the page su lei adada information lobiraga join tawbiyo asi hangasai gi binduna thagat khiba mayam do si akhoigi card si ibiraga nominate tawbasi iraga pibiyo duga sisina aigi site tagi akhoi Thagachari program asi yawi bagi damakta yamna ngai haina thank you duga card kharama so any example painting ni phasa phasa daba yam phase yam ngai ra du tinga sigi show si yawi bagi thank you